Ruky do Rýchlo zapne video. To máš určite oné. No, no dávaj, doma tvrdšiu hlavu. Kto je väčší lofás? Kto je väčší lofás? No ukáž sa. Kaj, no, ukáž ja to. Kokot vyjebaný, tebe jebe. Kokot vlasy ti tu ostanú. Keby tam vlasy ostali, to nepozerám. Kokot na to celou píšte? Áno. Ja ideš ty. Kokot to zabijem. Ja už to mám ty čurák. A to si myslíš, že ja mám geometriu? Sadni si do pišti, ja mám nakrol hlavu, dávaj. Tento úder musím oné. Kokot, aký zvuk to má. Počkaj, to piči, za to. Ty vyjebane. Jau, kokot. Praštivec vyjebaný. No ukáž. Nech ťa nakrúti, jak mu dáš polebení. Ideš? Kto vydrží, víš? Kokot už dobíjam, vole. Dávaj. Pohode, to boli vôbec? Ani že? On je policajt, ne? Môžeme si vymeniť. Keď tu ešte On je policajt, ne? Oni to trénujú doma, víš, do piči. Pohode, Už necítiš trošku, ešte si nakrútim. Toto mi... Necítiš to tam? Počkaj, čekne potom na jedno. Dobre? Čo robíš, kokot? Jebol som to piče vyjebané. Počkaj. Na plecky to tam máš piče. Ja musíš si hlavu jednu, nechcem ťa tam. Kokot jebaný. Ďakujem tam. No Láďo. Ukáž, ako mu dáš teraz ránu. Víš, no pozberáš. Same súce. Bola zuby, ja to nemôžem.